Kardom Pini Karbiang Long Radapan Niliga Pachini Gela Pohelo Je Karbiang Long Autonomous Council ACM Akahai Tuliram Ronghang Alangli Kam Cherai Eta Pianta Elong long dim elong adim bangke kam batahini sige claim la sila phelo tangka kadu gawi alang li ke cherai ke la phelo kadu gawi 877 crores la ke la phelo chief minister special package 50 crores la bangke 2017-18 la pen chief minister special package road improvement la bangke 100 crores la ke 2018-19 la pen stadium highway kamu kasemar anam pen 260 crores la pen MOS UPDS road MOS ke cetok lagi 350 crores lalo la pen ako do tulang finance minister special package 18 crores la pen one time special package la bangke 99 crores lasi la kadu kawi pangrum et pen ke 877 crores lo lasi la bangsu akam nangkili angke ake ong dung ke alangli CM ake hai tuliram rong hang si ahem adona rapsi kace rai ke ong lo la daga bangke la si la bangke ni lipak lang tek alang si ke ong lo la so aphisi tame alang li chera era phistame kopia pot athelo ne la bangke chini ne delo la si la bangke department na sorle rada phan pa chini noi je di fu along la improvement of road from first police point to DM road to Matipung Tini Ali lake 1060 km amitar lake lana mitar lasi ladaga bangke aprange la son hello chief minister special package 2017-18 lasi haladak pena bang poisa karilis ke la pohelo rupees 932 crores point 76 lakhs only out of 50 crores released by the Gov of Assam one-time special grant to KACC during 2017-18 against the specific scheme. Pula lason si dake toklo lasi 50 crores special package along pen laso first police point to DM road Matipung Tinali po along si labangke kasemar lo lake 9 crores 32 lakhs ke 32 lakhs 76,000 labangke manin teron pi po amendment si laso kam ke claim iglo lasi ladda ka bang tum ke lang nam la pelo jil isiwer tuwar ko son si patah ni ke claim lo pudam lo te lake akola so tuwar thak la so tuwar thak chief minister special package 2018 la 19 lake 17-18 aposa karilis alulo lake labanga 2018-19 alulo lasi la hello la pen alulo la pen lake DPR lo nang tum lang ignoy lake DPR lo improvement of road from first police point to DM road to Matipung Tinali length 1060 under chief minister special package for the year 2018-19 la hello DPR lo bangke lasi la bang sualong batahini isigal tuwar ko son si ningkan siang bong claim lo pudam lo te la nang tum laingo 2018-19 special package la so akam ke chengke 19-11-2018 anke la 9 crores 32 lakhs ka ulai bangke la bangke 17-12-2018 tamane chik November chiklo chenglo la 9 crores 32 lakhs lake aban afrang akama banglo lake la so ahut bangke December poisa ulai lo la pu akimi chiklo jon ke chengde rafi aban adlong poisa la ulai lo la pen la akimi 18-19 ka ulai bangke total lake payment already made completion certificate long toke 11 crores 35 lakhs 12,544,000 lake 11 crores 35 lakhs 12,544 rupees lake lahelo lasi laso lawa banke Dipok Das road division Difu executive engineer alang lile lake rara phan pachini noy ko son si isi vera tuar le alang litum patah ni claim det ma inkan siang bong tata first phase second phase pugali atuar ta exact lo ke dingta 1060 la high lo ke claim bangke lasi la bangso adin ta nang tum chini lo lake atuar ta sitame ni lia video bunai lo nang tu video ta lang noy lasi la hello lasi la puson na bang jong si ke claim pulo tangte
la ana tangka jong si 877 crores jong si alang li cirai et era rada pan jong si pacuklem long pulu tedak kuson si tangka maharat long ka vedepo asin non ke rat arit deng tangka maha ka vedera bangke la ha heluang ek lo rada tum nang tum lang ignoy tapi ladak bangke alang li ka cirai ahin ajaga bangke da em adona ratum ke long nundo anut ka pre kam tum da ke long dun kom awe lapen ang par ke chia susi la da ke ong lo ke chia su tum si ke ong lo la 877 crores alang li cerai at api ajagan ke chia su lo lapen em ajak al asomartum ba adona ratum da ke long nundo lapen bere ang tanam tum ke la dak long le der lo la si nang tum han pini nang pachini la phelo ta si ya me ke hai nang li la so bangke ing ton igra rada pantal lang ignoi athe rat ke ladak li tum long ka chong dak ka chutulu thai ave ni lia phang ta than bom lo asida council pen si ka chuton phong rat si ke ong pinna pot asinang li la ka chere ada ka mang ton pen rada phan le ka kilang poni phan nang li bor i khap si nang li phan ta pachini lo asirat phan ta pachini lo ko son si tangka mahala dak ili tum long ka dureuren ma pugela si nang tum han pini la solam ni nang than lo plan dak pen kardom